ade tiya denne masalta tahqiq kurmataka rais jumhuriya go fiyu faratun filosofiyu ga miyadwani danwa engwadam wane haqiqatuga Allah subhanahu wa ta'ala ke Qur'an ga wahi kurawani waja'alnakum iman raskadange yabamihun levime ummatek kamuga wasatan medumenuge litakunu yabamihun wumattaka shuhada hekin kamuga ala nas emmeha mistonge Allah subhanahu wa ta'ala ke Qur'an ga wahi kurawani waja'alnakum iman raskadange yabamihun levime ummatek kamuga wasatan medumenuge litakunu yabamihun wumattaka shuhada hekin kamuga ala nas emmeha mistonge macca medumenuge ummatek kamuga Allah subhanahu wa ta'ala islam din lawafani bima awgunmen terega islamunge namuga islam din himayat kurmuge namuga ulaika allazin ebamihun naki ishtaraw wikkalimihunne ayati timan raskalange ayatta samanan agegga qalila kuda agegga Allah subhanahu wa ta'ala ge ayatta wikkalage ule mihun islam din himayat kurmuga namuga mirajega fitunaya fasadaya mihuriha jarima take hinga kama banya dawlat ke emme mativeriya mi islami dawlat ke himayatuga ive rajyega masay kuranje faratun mimasata tahge kuranjene furtam khabaren awmun algon men balanjehni ege dogu teda ingeta egota balarus islami nazarkum balaruga Allah subhanahu wa ta'ala ke Qur'an ga wa wahi kurawani ya ayyuhallazina amanu iman mistakunne in ja'akum fasiqun binaba'in jabamihun gata mihaku khabarakage matwajja fatabayyanu ege dogu tedu hodar emewa mihaku adi wahake dekkumakun mihaku programme gara ecchebbunumakun ei haqiqatenno ege doga tedu hama kurmaki hodumaki muslim komme mihake muslim komme alakamme wajibagama kame ei esabattaka algonme masalta rajyaga tahqiqi idaraya fulhunge ofiyawani fonwa ekan algon kashabar kodde haqiqatuga mikamaki dive rajyaga fitunas fasada nattalu masha adi tafatu ekiyeki maanaage ekiyeki namnamuga mirajjega mai islami rivete usul taka medumenuge hamataka Allah subhanahu wa ta'ala ge ayat taka ekalange foittakum adi islami figuhun engen oi gwetta duko mirage jega rayitunge meduga fituna fasada ufaddan ule mihunge kiban dive hitawde salame kurmaki mirajjega sarukara adi makin khas ko rais jumhuriya ofiha adi ofiho ke emme mativeriya adi dive lawtu ke emme mativeriya rais jumhuriya barabado wajibe Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ga wahi kurawafa ove inge to ilmu verin takeke wahaka ekamako e ilmu veringe wahaka oti pettaw gori ekiyeki wahaka ta vidalwe ebeflon hama Qur'an ga onnani inge to kamasalil himarum fadaye يحمل أسفارا إيه بروكر متيجة فتن أفلا එහෙමම අවගොණ මේ මිකමක දුලෙන් නොදේනං रेडियो चैनल टीवी चैनल एहन चैनल अवगुण में नुबलाना मिराजगर इस्लाम दीना इस्लामी सकाफता इस्लामी हवारता इस्लामी वहदत हिमायत कुरमटका
mi sarkarun dulen algon men nudena ekam algon naki democratic dive sarkar ekamataka algon men fakhar wedma barabara shukriya فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. سبحانه وتعالى مياتك بيان مكربني إلهك في كيتي قرآنك وآيات إباميهم بينون غتك بينون تنكن إيمان بينون تن دوكلا بينون غتشن هذا كوشا ماشا آياتك مراتا إيه غغتن أمبرا أين إتركون أنيكون هذا ميهونا غدا فدا بيندني عذاب هوريكم لبيتي مسلم أخونا أختون ألغون منك مجتمع ميادو ويسنا لا فيكم غاوانا تيم بيفرون فينيكن دانه ميفدا بيفرون إزت ترين تنتنن أرى الله سبحانه وتعالى جميع آيات එබැවිහුන් බේනුන් ගොතකන් හදමුන් බේනුන් එච්චේ උනිකුරමුන් බේනුන් එච්චේ ඉතුරු කුරමුන් එබැවිහුන්ගේ දුනියවි එදුන්තකන් හාසිල් කුරුමට්ටක මසක කුරමුන් දා මන්සරු